Yaba mfowethu sanibona. Number 2. Right, ngifuna ukunitshela something majongo. Uma kuwukuthi akomthola umuntu othandana ongathandana naye. Ongangena naye emshadweni, ne? Ngifuna ukunitshela ukuthi into yokuqala kumele uyenze yini. Uma kuwukuthi uyathandaza, thandaza uthi Nkosi ngicela umfazi oso ngifunayo, ne? Kodwa ungakhohlwa ukubeka isimboli yokuthi umfazi engizomthola ngifuna ukumbona ngalokho. Makuthi uyathandaza, yazi, makuthi uyena umfazi uNkulunkulu osumsende kumina, ngifuna ukumbona ngokuthi enze ukuthi ngokuthi kube nje, uyabo, ngokuthi abe nje. Ngoba uma uwathandaza wathi Nkosi ngicela umfazi omuhle, uNkulunkulu uyovela kunika umaweni, hayi umaweni, uNkulunkulu ofika ngibani lo munye lo, ya nginika usikhotheni, uyabona, ngoba naye muhle. I'm sorry ukuthi umaweni muhle, akekho muhle that much. Avela kunika usikhotheni ngoba usikhotheni naye muhle, uyabona, uright. Kanti lowo muntu izenzo zakhe zimbi. Zaka 5. Owesifazane ondindayo amazwi wakhe asekuqaleni abushelelezi uwedlula amafutha, ekugcineni ayababa ukwedlula umhlonyane oxutshwe nenyongo. Amazwi akhulumayo abukhali uwedlula umese osika nxa zombili. Right. Uma kuwukuthi manje wena ukhuleka uNkulunkulu ukuthi ufuna umfazi. Umfazi bafowethu kumele ukuthi uthole umfazi ozothi mengena endaweni azondwe ngabantu bengamthandi abantu. Umfazi wangempela kumelanga ukuthi mefike ebantwini abantu balilizele bathi wangena usibanibani, umfazi onezibongo, umuntu onjani lo. Umfazi kumele ukuthi azothe, asatshwe abanye abafazi. You understand? Bamhlebe, bamnyanye. Umfazi wangempela lo, yena umuntu omele wakhe naye. Angithi uthandwa wena. Uthando lonke lwabantu solukuwena, wena ozomthanda. Yayizwa lento leyo. So, ngabona uthandana nomuntu othi mefika endaweni abantu bascreama bamjabulela. Kungenzeka ukuthi bamthanda nje, bamthanda ngemali yakho. Wena ubhizi uyasebenza, uthatha imali uyihambisa ekhaya, kanti yena uthatha imali uyodiza abantu, uyofuna ukuthandwa ngabantu ngemali yala endlini, imali yezingane zakho. Yayizwa lento leyo. Umfazi wangempela kumelanga ukuthi abe nobungane mani nomunye umuntu. No, kumele anyanyeke emphakathini. Unyanyeka nje ngokukhuluma iqiniso nangokungawuthatha udoti. Shit, umfazi loyo. Yayizwa lento lo, mfazi akumelanga ukuthi abe nabangani. Uze umfazi ethi siyaphuma nabangani bami sendaweni ukuthi no. Wena uyisitimela nje into yokuthatha yokumlayisha umsusela yombeka emathubeni okufeba. Ngiyabazwela impela nje abafana abathi baganiwe besho umuntu othi ngisaphuma nabangani bami siya eGateway. No. eGateway kunamanye amadoda le. Uyazwa? Kunamanye amadoda le. Yothi mefika ethi ngikhathele namhlanje sibe ne long day, kwasha kwacima. Sibovu chu isitho sibovu baba sinephuzile abafana. Uyayibona nto leyo. So ngokuqaphela impela nje ukuthi uthi wena ufuna umfazi omuhle. Bonke bahle, kodwa obekele wena uyedwa. Lo ngeke aze akuhluphe. Lo ozomcela kuNkulunkulu, ozomcela edlozini la okholelwa khona bakunikeze. Kodwa kumele ukuthi uma ucela into kube nesimboli yokuthi ngicela umsebenzi wami uNkulunkulu musongiphendulile, ngifuna ukuthi mufika ufike kanje. Uyayizwa lento leyo? Okanye makhosi amakhulu ngifuna ukuthi umsebenzi wami ufika ufike kanje. Hayi ukuthi manje wena uzohamba uthatha wonke umuntu uthi hayi wena uvunywe ngabaphansi, abaphansi bevuma yini? Hayi bafowethu, emfazini into efunekayo nansi. Ukuqala, point number 1, nansi into efunekayo. 2, nansi
ukuvala umlomo, azazi ukuthi ukhuluma kuphela uma kunesidingo, engahambe epepereza yonke le ndlela manje uyakhuluma yena nalo muntu uyakhuluma. 3, umfazi kumele abe nesizotha. Umfazi engatatazeli, umfazi engabi namawala, umfazi engajatshuliswa izinto ezinkulu nezincane at the same time. 4, angazi 3 or 4 sazi. Umfazi kumele ahloniphe. Ayikho-ke indoda abafowethu engafuni ukuhlonishwa umfazi, akakhulumi too much. Hloniphe umfazi, yizo izinto ezifunekayo lezo, yabo. So angazi-ke ukuthi laba abanye abakhuluma kakhulu bona bafola under bapha abantu, angazi, yabo. Kodwa-ke engakusho bafowethu ukuthi umfazi, uma ufuna umfazi wangempela uyathandazela, umfazi uyacelwa, umfazi uyamcela umfazi, okanye umcela edlozini, okanye umcela straight kuNkulunkulu kukwena, yabona. Uyacela umfazi uyathandaza, okanye uthandaza edlozini, okanye uthandaza kuNkulunkulu, ucele umfazi. Awuvele nje uvuke nomfazi, hayi, umfazi uyacelwa. Umfazi ingakho umfazi kumele umjulukele. Ushera namhlanje usazi uvuka uqonye ukuthi uzokwakha naloyo muntu, ushera namhlanje next week se-pregnant, hawu, akuyena umfazi loyo, umuntu thizena, ngazi ngoba umuntu wesilisa phela, abesifazane bayamadodakazi, angazi ukuthi yini leyo silwane esini leso. Hayi, umfazi kumele umjulukele, umfazi akupruvele futhi ukuthi usazohamba le ndlela, uyayibona nto leyo. Yes, for more izindaba please subscribe lapho. Le nto le ihlala isebenze, le nto le.